سروان إيريشة تشد فكرين إسكي سيروجا ديسا إيريش هنا لحلبة الشيخ مسعود وأشرفية طبعا لو دري قال جهيلا قال جي تشتغران أف أني تم لو دري شر هي بالصالانة تيسير جران سروان جديد و علي كده بالباكور جي بيواجه هي طبعا بيواجه عشتيه يعني متكررن شو بيجن سر براستيجي مقول يعني أبيواجو هر عليبا قال كرت خازة كيجا ولاتي به وان وي ولاتي دا بهفرا جيانكي جيانك برومت بيجي مخابن ام بيجن ايرو هزين دولتا سوريا جي ايرو تركيا جي همان هر جاري جي هم بري كردا برتك نشان دادن و شرجي دخازم پک بینن کرجی هر آوای خود پارزن کردا حیای رو ام بجن سوریه جی روجاوا جی ایریشی دولت آخواجی نکنه یا سوریه جی نکنه هر تم خواه پاراستنه و گلی خواه پاراستنه چکی خواجی بوی آوای و گل الدانه چک ایروجی تاخه سوریه ده ام بجن سوریه داجی هول دن خواب پارزن لیدی سا بچهتاین داعشی به حشمندیه داعشی ایریش بوان تکرن گلی کرچی ور برخواده ده برخوادن خواه مزن کریه ام جی ور پشتکریاوی ددن ام هر دمه گلی خواه کرد را پشتکریا خواه نشان بدن ام با کرجی ویا قابل ناکن براستیجی ev pevajoya em bejin îro Türkiye bi Kurda ra hewl didin ku pevajoya ki bimeşînin bira viyajî bizanbin ev bêdengbûna em bejin devleta Türkiye yê pevajoya vira jî tesîr bike yê ewî jî ew bike ji ber ku gelê Kurd yekin yani ne wisa em bêjin çar parçe ne gelê Kurd yekin em ê jî vira piştgiriya gelê xwe bikin û berxwedana xwe vira jî nîşan bidin. چند ماه سال که زیده تره پیواجو که آشتی دست بکر بود چقای کالی بجی پیواجو دست بکر بود هنکی به هندکی بجی دل مرحت بود لی ایرو سه چار روزه لروجاوا لگلی سفیل زاروک جن دایک تو که سکینا بجی کیه ایریشی واندکن به سوچ به سبب اگر ایرو روجاوا ویتشتی چه بفسه اول هر دری چه به ام نخوازن ده شر چه بنه ام نخوازن لکولانا وی برفیدا yani tenebuna tişki visa çi işe mehebu bir berfedamlı dervebun lemrin likudari hebe likija bajari hebe likija ırkı hebe de rojavaji de İranî de Filistinci likudari de bravo be jiye ku insan verin kuştini em lehember emrinene em de ben bramrin çene be eğer pevazo ki heye bra her du aliji behevra runen bra tişteki ve holi besed hamrin çene be çünkü tahmil amed hajmirin İran'a maye jibuna ku insan nemrin jibu ku dayık negrin امیر جبنا ویل وی درینه ام شرمزار دکن شر لکور هم اموی داری شرمزار دکن ام بچاو دبینن یعنی به دماغوژیتی به سختکاری ام ناگینجی کی نه ام نه او yani pişti ki belki ki tuştan mebanda gotini yani vam be dağazı ağabey için nekir kuan reyam be nekir hem abi reyam frabkin gerek em reyam koyun ki peşe koy yani doğru frabkin em hezi koy بهرا قربكن يجي ددوان زي ام بيتشي خلق خوش قالي وخام دخوزن ام دجي كي اي دبي سورجي دا ام لهف خدي در نكفن بدلي برنامج يعني يرو ابي نحالي امديه امد جريكي بحذرا الفدربون بحذرا هما هي مرف بسروان دا نشو هز بهز نبه او محققي او الغوريبي الشيء مرف يعني نسبونا وان زي او الغوريبي يعني تشكي بين فانترسانه الرجاوا لسر براي ما ظلم كي وعشتي هي يرو تمام اتفاقا خودي ساكرنا يك و آشتی ماشتی هم تو باور نابن چون که الوی درات به آشتی روجاوا بره ما بکش همی تشتی قبول ناکن چخا کرده به شرف و خیرت و به ناموس هنه برا رابن رومت آخو خواهی درکبن روجاوا خواهی درکبن ها روجاوا ها باشور ها باکور ها روجلات فرق ناکد ایرو لکیجان کردی ظلم به کردیدن گره را به سر پیا انویاد خازم باشد تشکی بیجم تنه لوی آلیجی پیواجو آشتی هیا و شری و داری کسیر چواله آشتی خاپاندنه لوی درا دوی آشتی لوی داره جوان را دوی چالی کاریش ما بخوازه همه هرن بوان را لکرده هم بکشن وی آشتی همه چا باور ببین وی آشتی دبل وی درا آشتی مرا بکی لوی داره بریم بکشی تشکی واس قبول ناکم وی گره کرده برومت
خوخایی در کبل رومتا خوخایی در کبل ابیاد دیش او çömez derdi kevet beşe Kürt mürtinen teröristin babi tezi teröriste çömez ondan sonra evi kuşuz Kürtler az beşe terörist ama ona babi van terörist babi van hem teröristinin hem şoraşkarın hem jibuna dava hakiki hem jibuna velatı koy او جکدار یاتن کتن الوداری الودار در کردستانه اما کینگ آتن کتن الوداری وقتا کو ام هب او تنبون وقتا شیخ سعید وانا ابو وانا تنبو سید رضا ابو وانا تنبون اما نشکو اتم قبول نکن komisyon mu بسونزی از قبول نکن از قبول نکن برا منا خابینم بسه بله yani fikri o armanca me hayale me xewne me bi sed salaya ji bo vê aşîtî û barişê wekeviye. Serî de Kurdistan û tûmê rojhilata navîn û însanetiyê. Yani li her derê dinyê em dixwazin ki wekevî bê. Kî dibe birav ve? Yani dînî wî, irqî wî, mezhebî çi dibe birav ve? Em aşîtiyê dixwazin. Lê bira kes jî xwe li ser me bi kar nîne. Ya jî xwe bo me tiştê nexweş nîne. Yani via kid be birav ve İrol Orta Doğu'ya li Mezopotamya em Kurdun virajı Kurdistan'a bir herkes vazanı be. Van deskevniye vani tişte ne baş tişte xarab van çeta armanca van beliye li karşı insanlığa suç kirne bi salaya suç kin hine jitkin. Yani bir herkes vi tişte oli ya ideoloji xarab karnine li karşı me. Kurd aliye yani diplomasiye tabii ne ki بیوان هنه yani şert û mercin hene navan devleta van şert û merca belî bû yani van dakerkerê reş gerîcî faşîst ki li qarşî dinyê hemî tiştê kirin di rojava de vê dewrimê gava pêşenga jina de hate kirin bi tûmê Ewropa Amerîka bigire Orta Doğu'ya giştûtka spasiye xwe kirin ama îro jî gerek wê spasiye Çünkü ek îro vî tiştî dikin ewin. Ew naxwazin. Vê huzûrê naxwazin. Çünkü ew qirêjiyê dixwazin. Ji bo vê yekê bangawazî 5 sala 3 salaya a Kurda xwestekê me dilxwaziyê me wekevî û azadiye aşîtiye. Em vêya dixwazin em ji vêya jî nereviyane. Kî dibe birav ve? Me ji her kesî re gotiye sersera serçava. Lê gerek herkes jî hed û hudûyê dê xwe zanibe. Herkes zanibe vê de Kurdin û vê dirajî Kurdistanê. Gerek were zanibe. Em ji aşitiyê jî hene û em ji şer jî hene. Bira wer zanibin. Lê gem û xeyala me êk soz û peymanê dane Kurda gerek ew jî pêk bicivînin. Serî de Kurd em li xwe xwedî derkevin. Em li xwe xwedî derkevin. Lê êk mafê wekeviyê û soz û beq dane me gerek ew jî li qarşî vê qirêjiyê derkevin. Em wêya jî tim misade nakin. Em vêya gucê me xwe em ê xwe biparêzin viya bedela wê me berê jî daye em ji ana jî hazir em ê dîsê jî bedelê dibin canê xwe ji me daye wekî di jî jê pêvtir û wirdetir tune yani vê axa pîroz kes nikare pê bilîze em misadê jî nakin ez karim vê bêjim silav rês em dibêjin bira wî şer bê sekinandinê em wî şer naxwazin Van daha em gotine şer sahatiye sekinandinê îca wî şer dîsa ji bo çi baş lê kiriye çima Yani qedimekî vana qê bariş naxwazin vana tev dewamlî şer dixwazin xûna zarê xulqê birijînin çima ew zarok negunênin Gişê zarokê ji gişa re dibêjin ew zarok nekune vî zivistanê ser berfê û canê xwe didin rihê xwe didin merhemet tune yeqê vî zivistanê însanet tune ye Bira wijdana wan hebe merhemeta wan hebe bira wî şerê xwe bidin sekinandinê bina son bidin bira daha nav Kurda da şer tune be Edi bese ev düşman tek biçe asla Kürt tek maçı her çarpıcı Kürtler mi gerekirse mi bakın vak zamanı kovani ama tüm berkabedin sıkıntı tune psikolojik tune Li Bakur besa pêvajoya aşitiyê têkirin ev şerê ku li Helebê têkirin tesîrek çawa li pêvajoyê dide? Tesir pê nade tabii ki mezanî ve başara dest pê ama şu anlık herhangi bir sıkıntıya konu çenabe ama mesela kevin asla yani minna kevin mesela kevin. Daxwaza wan çiye çima êrîş dikin lê derên êrîşê sivîla jî dikin? Êrîş sivîla
zaten düşmanı kan baş nas kan her çarpıcı jamzanın düşmanı mı çıkası kadar hem tümü de bir kabulün. Bu yakıt ticari yani hem tümü de şahar mı mesela kabul. Vay zaten de beni gel kişi sapiyayı. Yani beguman naha pevajoy da hem dali ki da bejin pevajo aştiye ku am aştiye pek binin u am çareseriye bekin dali ki da ji eriş de domin. Ya rasti tideme şqa heviya ku ve pevajoy da bekin çareseriye ni her dema ku rete çareseriye gavek poş ve davecin eriş dikin dema dikin tengasiyeti ise erişi xwe de dominin u yani derbarê ve pevajoy da brasi çıkas dişe heviye yani heviye aştiye ku bivan erişi wan indi çıkas dişe kem dibe jber ve ki yani baweri be aştiye wan namine u her wisa yani dibe dışarıda jî yani ahlakî şer hebe û niha şerê ku dikin di ser sivîlan tê kirin sivîl tenê kuştin bêguman îro di êrişê wan da îro di zarok hatin kuştin lê divê yani şer ne bi vî rengî be û heger bixwazin çareserî çê bibe divê yani divê rojava bi dest hev bigirin û bê şer yani vê pêvajoyê bibin çareser bikin û bibin serî Nerine Musa'nın deve yani bişarna yani aştiye ev pevajo bedam ki her usa leverji yani naha lebakurji em bejin yani bahse çareseriye git kendi ben em pevajoy bevin çareseriye le mixabin erişe usa ku domin yani heviya gel teşkandın hem beri aşitiye Deve vî şerê bidin sekinandin û ev şer nedome yani. Ama protesto dikim. Dijmin jî xedar e. Bidin va Kurdê me li Kîriyê tüm wa bindes kirino va zalimana firsatê xwedî tala nedî maşalê. Em tuq yekîn nakin ku va pîvajo dewam dike. Çünkü vana dere ew kî vana ji berê de sen fen û furtê vana li ser me henin dewamlî me dixapînin em dêm vana bixapînin cajî ama ew nikarin Kurdê anayîn bixapînin da Kurd ne Kurdê berîn. لآلیکی و ورا آشتیه دا آشتیه لمت کل آلیکی جی به شکل ورقه گران لشیخ مقصوده لاشرفی اریشت که ویتشته نای قبول کردن براستی جی تشتک یعنی خاپاندنه یعنی دنیا جی تفسک ناندیه ویتشته یعنی حی از کارم ویتشته بیشم کوانی بقوم اوی شر مشتنوشی گرانتر به یعنی نه تشتک حسانه بکوه وان هر دو تاخاب دیخه و درکوه اویا نبو مثلا عفرینه یا جی جیکی دنه حیات داملا خوین الجوانه و گلی کورت هوا برخو بدن يعني وكا ام حمو كاس دبينين داگركري مس لكردستاني تن إريشة جالي كرد يعني جالي كرد تزراوي ناجيجا كاسي تاني سر آخا خنا حيا أنا مثلا إريشة كي أميجن آخا كدني نكرنا وفرام بيجن لباكورجي بيواجو كي قاشو بيواجو كي أبيا جبنا بيواجو ببا أسانجي لازمه كي إيرو تشتكي مروف با آخافتن به دیالوگ چارەسەر بکە چما شر چما حیا ایرو و شر کرد چه و قازانج کردم یا بیشن یعنی گلی ترکیه یعنی ام گلی کرد گره که همری وی ایریشه بن گلم پریم گره که ایریش بن چقاسا ام خورد بن یعنی همری ایریش کاران ام چقاسا جی گرسایی خورد بن جبونا ما باشه و همری وانجی ام هلوسا خوی ای زلال نشان بدن اویا دی بیشن و ام وان شرمزار دکن ام لبرن یعنی ام کردن ام پی ما في خونه يعني ام باشقات اشتقنا بيجن سر اخا خونه سر يعني بي ما في خونه يا دوجن سباسكم ام شرمزار دكن و ام نعلد لوانتينه و جبركم لا كون بونه ام بمشن جبرو جوا و ام ديس نعلد لوانتينه و نعلد والوان از شرمزار دكم هي ريشه كنت سر روجابات شي او دكتن سر شيخ مسعود سر او کرنه از وش واشر مزار تمره یعنی برات دبج کردا بردن برد ایدی کرد نه کردی برینه کرد دی ظلمه قبول نکن وحشت قبول نکن کرد آشتی دخوازن بارش دخوازن براتی دخوازن